Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagay managpailinga di tinagan adonato. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunanha. Dear Mr. Lonely. Adaanak itinapintas nga asawa. Ket may papankada kami tinak isalaysay. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Donato. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya ka diti mainala ni Kasinsin Marco dito'y balay, bakit? Awan mag... Ne. Imay payla no awan matgayam ti gagara na. Apay ka di akas tamot tan ti saom. Ipagarup na lang siguro nga da ka dito'y balay. Iso nga imay. Ngam apay akas la sabali ti tinor ti saom. Awan, bakit? Ala, yung kaman hindi pa pudot tay ginatang ko amasida. Tap na makapangantan, kat maturog tamutin. Nabanduga ki trabaho ka. Nakapasyar kayo umat nana. Aywan baraw. Gaputa kayat ko man ako mustaan ti asawam. Nasayat matlata, nana. Sigurado ka kaday Donataw. We, nana. Awan ka di ti madmadlaw mo iti asawam. Awan mat nana. Apay ka di. Awan matkit day barok. Sapay ko mga road, taawan to ti rumso aparikot kada kayo nga agasawa. Anyat kaya ti asawan, nana. Ti kayat ko asawan. Sapay ko ma, taag na nayon ti kinaragsakyaw nga agasawa. Narabyan ka matasimang pat, bakit? Ay, pasensya ka na, lakay. Naimasan mi mat ngamin ka ni nanang tinagis-istorya. No kasta, nagawit kay J. Eli. Ay, saan? Donato. Ninanaluling ti bagbagak anak ka istorya. Kasta ka di. Wen. Masikuranak namin dito balay ngagmay-maysa. Iso ana pa anak ayan na. Tapno addamod lakad kadwana Nasayat mat, tanalagit mo tipim masyar ijay. Wen Kung nakamapan ko ilabaan kadagiti murang na. Ang nakalabamot gaya man. Nanang paymat ngamin ti kunam. Di na urno ng timurang na. Nuad ka nagsukatan na. Labaan na adagos. Kasla ka na yon ka amarabyan iti trabaho makakasinsin. Huwag kasinsin. Tanudad duma. Ag-overtime kami. Kasta ka di. Wen, apay ka di anadamag mo. Awan kasinsin. Kasla ngamin di ka matatao ije balayo. Kunaklagid di Nuad da iyayab mo sa bali apanggadan. Awan kasinsin. Anya ko mangay ti ayab ko kan ka. Kan may sa mayatan ti trabaho. Iso nga anusam lata ijay. Narabyan ka man, bakit? Sa dino tinapanam? Ay kat ije balay ni nanang Sa dino kumapay ngay. Hindi ka kuma nagpakarabi tapno nakaluto ka kuma iti pangrabyan ta. Pasensya ka na. Sana bali. Tadamot na bati idi agsapa. Isulatan ti kanam Umanay nga rod day jay, para ka data? Ay nanganakon. Iso nga umanay daytan kan ka. O sige, inkagluton iti itlog asidaam. Nasakit ti ulo, Donato. Iso nga sa mun nga agluto iti kanam. Aglablaba kakit malaman ka anakan. Apay, anya ti inararamid ti asawam itay agsapa, tadi na kainlabaan. Awan mo't aramidin na. Kwa, nana. Rimwar ka nung amin. Napan iti balay ni nanang. Kasta? Oo, nana. Oho, ket no naggapo ak ijay, narana ak kumaa.
Ay nabarok. Paliiwam ana imbag ti asawam. Sabali at talagan ti madmadlaw ko kenkwana. Nugas ta. Naglibak kanyak ti asawak. Sabino nga rod ti pagpapanan na. Isu da ita ti kanayon ko nga ibagbagaken ka donato. Ngamin, sabali at talaga ti madmadlaw ko iti asawam. Diyak lakayat ti agsao. Gaputa awan tinaan-anay apruebak iti atap ko. Bakit? Mabalin ka di amasahiyan na. Nasakit nga minti bukot ko. Nabanugak, Donato. Anya? Apay, ada ka di reklamo? Awan matkit di bakit? Kat maturog tang arudan ah. Masapa ka pa inton bigat. Alang rod mabalin ka ding agkanak pa'y. Adula amin day tanga amom. Maturog takit din, Donato. Makaturturog aklauna yan. Amon pare Josh. Kasla nagbaliwon ti asawak. Ay naparay, ti may bagakan ka. Paliiwan man na imbag ti asawam. Oh, Inal daw ka rumor paray. Pasaray masapa ken marabiyang ka. Anyat amo may, nadamot 5 nga raramidan ti asawam. anya? Un paray, kan may sa. At dati nakaibaga kanyak. Saan lang kano anam na minsan na nakita da arim muerte kasinsin mo ani Marco iti balayaw. Anya kumangit ti mapan na aramidan ni Jay. Kat amo na mo it nga da trabaho makanayon. Anya? At jak ibagbaga nga da sa baling araramidan ta paray. Nga mas dahawak lang kami. Kan agraman ti makakitkita kan kuana mas daw ma. Paliiwak ida na imbag. Kat no addam amwak nga aramin na. Agsaga na da kanyak. Narabyan ka ang bagat. Ay, pasensya kan, lakay. Napanak man ngaminan, ijabalay ni nanang. Kasta ka di. Apagiso. Nag-take out ak iti paborito masida. Uray di ka nagluto. Ala, idasar mon, taaglang lang tamangan. Sikalangan timangan, Donato. Nabusugak ngamin. Ngamday to iti paborito mamasida. Nangan kaming kaninanang. Naimas ti inluto na asidaan. Isuan na nga nakon, uray na sa papay. Ang amangan mat no nabisinan ka manan iti dalan. Saan? O sige, mangan kan. Tao mo na ako na maturog. Nakaskas daaw at talaga tigaraw ti asawak. Imposible mat. Akas taunay ti papintas na anapan ije balay ni nanang. Oh, si kamat gayam anak ko. Naimbagman ta nalagip mo pa iti pimasyar dito yung balay. Ay na, kunaklakit din no in pampamaysamon ti matang mo iti trabaho. Pasensya kayo nanang. Busy ak ngamin iti trabaho. Sa nabali tapasaray umay mat dito iti asawak. Anya, saan mo't ngayon imay? Uray na minsan lako ma. Kasta ka din nanang. Kauwamat. Your uray ko nga ro, dagiti pinuros ko anatang prutas. Taawanan oras ko amapan iji balayaw. Ay nga awan matin may kada kayo. Anya? Kat no kinunana adito iti pagpapanan na tunggal marabyan ng agawid. Anya? Puno siguro ti atap ko nga adda sa baling aramid na, nanang. Ngamin, masansan ang marabyan. Kat dito iti kanayon na nga ibagaan na panan na. Anya? Ay, anya na itan nga araramidan ti asawa manak ko. Ay, pulaw sa saan nga imay dito'y balay. Una yun ti asawak. Intun adda maduktalak nga aramid. Agsaga na da kanyak. Ay, agtanang ka kumalaang anak ko. Di ka unay, tama nga numaisagmak ka, no pailuyos ka iti pungtot mo. Saan nga amo ni Julin nga agsubliak adagos dito balay?
At da chinelas tag lalaki dito ayan tiridaw. Agtuktok ka. Asin, Anya ti kayat asahon da ito, Jolene. Donato. Marco. Apay nga adda ka dito unag ti balay ko. Ay, kasinsin. Ayop ka! Kasinsin. Kasinsin ka mismo. Ngam kastoy kit din ti aramidom kanya ka. Houston, di nakabilan. Bumangon ka taglaban ta. San adjekal kalabanan nak itiliklikod ka. Awan gaway ko kin ka, kasinsin. Pakawanan na ko ma. Hoy, lalaki! Agsubli ka ditoy! Saan ta pa inalpas? Pudnugayam ti atap ko, Julene. Siguro, nabayagan nga aramiden nyo kanyak te kasoy. Pasensya kan, Donato. Wen, aklonak. Ngamin, napunasan ti panagayat ko kan ka. Anya, Pakawanan na ko man, Donato. Ngam ni Marco itan ti ay ayatag. Iso apang nga asim. Ited mo ko man ti wayawayak. Gaputa sa anak kon ang naragsak iti danam. ngam anya tinagkurangakan ka. Nagbalinak mat anasayat nga sawakan ka. Ngam apay akastoy ti aramidem kanyak. Awan ti maibagak, Donato. Ngam talaga laang anak po na ti panagayat ko kan ka. Ayop kayo, Julene. Manglilipot kayo! Awan sir-sirbim akasinsin, Marco. Sinurot nak dito'y balay. Tapno lang dangran nak. Ayop ka, Marco. Itikin ado ti babae dita. Apay atipay lang asawak tinapilim. Pasensyakan kasinsin. Ngam aklunim ko man ti kinapot na. Ngawanan tirik na ti asawam kan ka. Gaputa siya kun ti ayatan na. Awanan ka talaga itibain, Marco. Talaga adi ka agpampanunot. Talaga ka ding awan panunot kan konsensyam. Kasinsin. Apay an aramid mo kanyak ti kasoy. Nagbalinak mo't anasayaat kan ka. Pakawalan na ko makasinsin. Talaga lang amin nga ayatek ni Julene. Anya? Pakawanan na ka. Ngam di mon ulitan ti mangdangran kanyak. Gaputa talaga abalsen kan. Anya? Julene. Anya tinagkurangak. Tapno aramidan nyo kanyak ti kastoy. Pasensya kan. Ngam di kan ay ayaten, Donato. Anya? Ulitak manan. Di kan ay ayaten. Iso apang nga asim. Taipa ay mo kuman ti wayawayak. Manglilipot ka, Julene. Apay atipay lang kasinsin ko tinang isukatam kanyak. Anya ti addakan kwa ng awan kanyak. Tapno aramidam kanyak ti kastoy. Pasensya kan, Donato. Ngam talaga ani Marco itante ay ayatek. Iso apang nga asim kumata di na kami narangrangan. Tauray anyat aramidak. Saanan ang maisubli ti panagayat ko kan ka. Anya? Talaga gaayam asimburotan ti asawam iti dayjay alalaki, Donato. Una na. Isu akas tao na iti sa marikrik nak ita. Ay nakaanakan, di ka paabak. No pinanawan na ka ti asawam, mangrugi ka manan para iti bagim. Ngam nasakit na na. Inaramid ko amin a pagrabang hakas asawa. Ngam apay akas to'y tinaramid na kanyak. Saan asikati ayan ti parikot? No di kat isuda adwa. Gaputa agpada da nga awan manaknakam da. Nana. Ala, di kan agimulay ti sakit tinakam kadakwada. Kat pakawanam ida,
Tapno makapangrugi ka manen. Para matlaeng ken ka day tanga aramidem. Nanang, aga brudak. Ay kat, adakan ka dayta, Donato. Nanang. Tabarang iti iadayok. Kat malipatak ti inaramid da kanyak. Alang arod anak ko. Basta siguraduam, adi mo baybay ang tibagim no adakan iti abroad. Di mo papapasan tibagim. Nanang. Di nakpakadanagan. Mapanak ijay tap numanggad. Kantap numakalipat. Ala, di ka na yun mi nga ibagakan ka anak ko. Di ka gimula iti sakit tinakam. Tamang paray. Kasla nagbiti panawanan niya. Kasla ka ano lang edi nag-abroad ka. Nga rod pare. Ayam na apay nga rod akas tati jarmaw. Kasla malmal day kamay. Aging gaita. Makarik na ak iti saam iti napasamak kada kami iti asawak. Ha? Makasta? Saan ka pa yan nakailiw-liwag? Nakalipat akon pare. Ngamno da duma. Madudug tirik nak ang makakit-kita iti anak na. Ngamin. Inasitgan nak ti anak na. Idi kasangsangpat ko. Ha? Kahit anya iti kinunana pare. Dinamag na. Nupod no asyak kano ti amana. Akas iti ibagbagadag iti kaayayam na. Ha? Ay sus. Narigat nagpaiso ti kasta pare. Hangam, anda kumamot tan kada Marco kan Julin dayta. Rumbang nga ipakaawat dayta anak da, ti may papan iti dayta banag. Makariknak iti asi iti ubing, gapo iti naibagada kanyak. Iso a kinasaritak da Julin kan Marco. Manipod idi, immadayudan, kat ita, saan amaliklikan nga agsabat kami, ngam awanen tigura amariknak kadakwada. Maragsakan gapu ta naawatan ti anak da ti amin. Gapu ta jak kayat, ama apektaran da ito'y, gapu iti napalabas mi iti inana. Alakastain, katagyaman ak unay. To'y pagayam mo, Donato. Pagayam Donato, dayawan ka. Gapu ta isakit mulat ta ti anak da Julin kan Marco. Akat ala, biro ka matantigasat aparaken ka. Ta sigurado nga adda ti agur-uray anasaya at aparaken ka. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Donato. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingke panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.